Dul pa jo en maki bor gi abora. Dul pa joni eni maki luongi ni Alpi. They are truly religious peace initiative. Dul mone en mayam wan wawinyo ni kibiki chako ikare momo karang'ech ni dulle tie dul makonyo rino tal ikin luak. Dul makonyo rino tal ikin lutela. Dul eni maki bor gi abor ni Alpi. They are truly religious peace initiative. Dul eni mono kibiki chako pi lokum kony keken madong ka loka kony do karo kari ka bed konyo dugu gang onyo kony pe dugu gang. Duli no tiene mere ki chako pi kony ki gamente keken. Duli mono yam ki chako pi ngo. Dul pa Alpi. They are truly religious peace initiative. Yam mono ki chako ni kibikelo ne pi laro lokum kony keken. Pi neno lokum mato put pa kony ki gamente keken. Onyo keje lokum mato put pa jomo ailum ki achuli keken. Keje duli ono ke chako ni they are truly religious peace initiative. Nugo ke chako ni bibero machalo dula chel makado chake chigak dong karino tal i achuli kilobo Uganda kumeno naga. Kauno yam duli en maki bor ni Alpi. They are truly religious peace initiative. Kauno yam ke chako pilar lokum kony keken. Onyo gok lok ki gamente keken. Gok duli ki chako mere me chero karwate ki gamente keken. Chi dong no objectives pa duli dong no gik kenyo. Mission pa duli dong no gik kenyo. Chi gok bene no miru wunu ka te wako katirne ki luak. Atika wanyene kuman pingo. Mara kelo machalo la peny. Piana mirni kaka chuli ubet peny. Kakeme kumalme Uganda ubet peny. Wekong ke rot. Tien loga ngo mayamo weko duli kibiki chako. Ono kibiki chako duli. Ni duli bibino ka lokum kuch. Ke mato put ma ene reconciliation. Duli no ke kelo gi on board. Metiji kare pa konye keken. Onyo metiji kare mano gamente tika miro rwate kwet gi keken. Chiki ngedong gi por gi lalo gi biru peke. Man la peny ma an machal latino honorable boss mikutim pari matama ni a peny win yer matin neno duya beach medu ma pa mwaka alibario piaru wi ngwen en mano wando dong ke neno maroma dek keken wek wadonye yowuru independence melubo Uganda anoe la penyi won lu dirome Alpi. They are truly religious peace initiative. Objectives mamigu uno wajo ni kache wunu bilogo lokum kony ka chel ke jomo aki lum macharo returnees dong mission wudong gik ka kenyu alok pa kony gido karo wundong meguni gik ka kenyu onyo keje wun yamo bikero machalo chik bodo ni teka dong gamente utiego neno wu malope ki mission wu merwate ki gamente teka dong gamente utiego neno wu ma gamente do chubu miru ma yamuno yubu ki duli chidong duli bigiru tich en ka kenyu man la peny pa woda riemo en da cher kum nyik lok mukela ka lok machalo kaka chuli ka chel ki kak ke me kumala me Uganda wan watika neno neni ni chake we kar pa kony ni o kere watin die kala chuli pe yaw kwe die kala chuli put peke ki kuch die kala chuli put peke ki ni ribe die kala chuli ka chel ki kumala me Uganda put peke ki mano dano beru kwere ikinge dano pong ki chuny me lweny ke ken kum luwori gi dano pong ki chuny me revenge
onyo cholukuo karika bedi dul pa alpi yamu kati machalo jo mabino karino tal likit me mato foot ento wanero ni yop me cholukuo onyo revenge futi ka meda nyim li enni en yo wego wot pa riemo tika penyu wu ne won machalo dul pa alpi they are truly religious peace initiative lweny ma tika timme ken ruodi wan po neno won ka rino tal bene pe watika neno efforts mama won tika ketone towards kelo kuch iken ruodi me loba choli more especially makumiri chawani waneno todo timme dugola pa ruodi wan machalo kaka choli kumiri wa losing ruodi maroma dek ka wiya po karika bedni ke wajo ni liela lugai liela ruot lugai me pajule liela ruot lugai me pajule karika bed ke wajo ni en tuo ayubi neke en to section padano mo kene wajo ni lugai kibiki wola wola karika bedi wano tiki ngech malupe ke kilok make kwane wiliel ni en oberu ke goro me tuo pe kar malach ci tuo bi neke en to mero ben waye unu ni section pa jomo kene wajo ni ruot lugai ke wola wola mapat ke enno kawun winyo lokum ruoro zigi kar ma ruoro zigi ruonyo kuone lok benu kati ki bor dul pa jomo kene ma wajo ni ruoro zigi ki wola wola excuse me atika mede ki lok mapat ki report ma section pa jomo kene wajo ni ruoro zigi ki wola wola watie bene ki dul ma olo bene gi wajo ni gen machalo section pa dano mo dul mo olo gen gitie ke gong chwiny kon bene gen gi wajo ni ruot ojoka ginya ki wola wola pol kare ka to medical dano biro piny ka ngino ko ta ngur bene tiene ojoka ginya ki wola wola kare ka bedni report tiga kati ikare me yik no lu diro ruodi tiga loko gen mapat section pa jomo kene bene no tiga loko gen mapat malupe ke ta li eno ni kit me achuli waramo luone ni mon kogo ta don kogo ta ye pol jomo kene bino kok make duan gi nono ki pigwangi la leling mano in pay win nyik lokka kati ero jomo kene bino ka koge wiliel kon no gi wor ki much dog gi wor ki lamo dog gi bene li eno ni bene kogo mano jomo kene kok kon lamo doge pigwai chwe wor ki lamo doge o wot ki wiye man bene tie che dul pa choli religious peace initiative lo dirwa ka kamuti ye lok enni anata mani a white ni lok tie karika bed wono lingo o wego dano tika penyo wigi ni group wuni mono non chalo ke yabo yang pi rwate ke gamente ke keno no miri tie me rwate ke gamente chiro group gi kenyo onyo ke group yam ke yabo merni ka dong ti rwate ke kony go ke chero ke limo kony ke chero ke bogo lo ke kony ke dugu dong lo ke gi kenyo onyo go group yam ke yabo kon ke wajeni ka gwak bene ke rwate ke jo mugo matika dugu ki lum chale en lumony mayam go bere lum jo mayam ke magoge jo mayam bene guti lum kono pe mirgi chidong gitika dugu nyo go group ke yabani ka don ke rwate ke ritanis chidong gika kenyo chino mero ni acholi pian wan dula choli mo kene watie no ke tam me penyo wu ne ka no group yam ke yabo ni ka don group chake bikonyo kit me rino tali dikal kit me mato foot kit yo man mano le mon luone reconciliation chiu no miru group e no meda kitiche nakawe chawane nakawa dige nakawe wa wene
no miro pege giko le yak man tampa ke bobo mana tamo ni tin en do beach en mano watika yupe pi uhuru independence ana bit ki speech mo ma ana amiyo bot kaka ni li ene speech pa woda riemo ikare me uhuru me 2024 pian an pol kara miro ni calendar pagamente national calendar katika bino ka lope kore ke kore mano wachero chale yu uhuru gi wachero chale yu me ngogi chale yu calendar pagamento miro an bena bot speech makamega pe lobona Uganda ka chel ke lwaka me kumal me Uganda mene gin ma anatete mo loba me du gum ka che gok la penya ne wow ingato mo si a lego kija tiene kine kara dong log moy ken ma ana logo dong o miro ke chak yenyo yo me kot ye mir ke chak yenyo yo me kot ana foyo mere lubani kuma pur yot ana billok pe lwak makamega ana billok pi lobo na Uganda ana billok pi Africa pian ana biru del chol bena luonge ni the Mr. Africa che loba mero med gum bot jo matamo ni lok ma an pol kara logo loketi ka kare won dul ma chwako an la pen me achela penyo to matika time kin rudi ni to ne tiyo nye to ne petika chero kamo woru die well anatamo ni dul man dul pa alpi they are actually religious peace initiative one politika nen initiative mamegu ni nitika konyo wado initiative mamegu ono yam ke kele mono ni megine medwar gok lim ke ken ti don gik kenyo onyo ke kele meyenyo office ken ti don gik kenyo onyo ke kelo menno popularity ke ken ti don gik kenyo initiative makamegu omiro nyut ko tich matwero wero wan chwinywa beru ma opie idikare chuli munu me achiel lok me ariyo ana mira waj butu ni atika neno goro pa alpi kidong bene pa atika neno impact pa alpi pitian lok makuman lok me ariyo ni ikare me ye mukaroni lwenyo beru mapol to beno beru tie ye ikar me ye mo kar me 2021 lwenyo beru mapol da beru tie mapol la ruba kwere ke kuongne uberu tie dano mo keno to ye pien ke neno achuli sub region lo neno kumale me Uganda inone lach tutwal manyurni kaka mo kene beru da kaka mo keno beru lweny kaka mo keno beru to pa America winyu dul pa alpi de actually religious peace initiative ni gukati guchero karino tal kakamo onyo gwaka gutimo chino gutimo ki ngeya magwak ani kar mado angwejo ka peke gang ento pa winyo report mo madi ento lwenyo berutie ikare me elections aruba berutie mapat ke enno tumbere chao ne mawano tiga lok kedu ana tigi concern ma dit ene concern mo wego antina awai ka pen la pen ene ma wano tiga lokke du kumirchane pera kumirchane tie kum ruot ogea me coach la bon amida kit gum pera tie kum ruot ogea ma ngur do chakego ni ogea is a target me awola en jomo kene kuonge kon gi wayni ogea beto chalo joka ginya ubeto maponge tian to ne teneno ene yo wego an kare kitamani an latin ma tidi an pol kar pa link lok kumiri lwen tili tiri kin rudi wan pe watika neno group alpi they actually religious peace initiative pa tika neno group bu mawunu tika karika rino tali kin rudi pe watika neno ne group bu ni mono no tiepe lar lo kum kon ke ken ke group bu no ke yubo me cher ka rwate ki Museveni ke ken ero dong lok me dikala chuli dong kat che wundo rwate o ki Museveni chi dong no dong lok ko ken dong peke no mission tum tiku meno pian kumri chawani ruot jono gea me ko jamida coach le bon ikit gum is not a target malok dong tieni o gea kari degi kari miro
wang ma ke yiko chiko ni a kono ki ruot lugai ke yiko ka dano do to ke choi ni tuo ye neko ya ki lugai ibiro boro jigi o jigi don ke yiko ka dano ke tiga yiko ne yiri ya man tuo ma ko manu man ya ke boro jigi don ibiro boro joka ginya aya dano ka ke tiga yiko ne ke waya tuo ma ko manu man pian daktari ti ready in kitimo bali kumili top kitugi ro na ke cher daktar tu ki choy tuo kare matiyo nyuma peke ki wani tie yinde biyo ke yigego logo la ta log man ni logo la ta ne mon won dul pa chuli religious peace initiative won ubiga ka winyo en log man ni logo la ta ne ene mission ma won biyo ka tiyunu ne won mono do taking side dogo ma won do tie side mone madong side pa jo madong gwak timo ngwel mo wego won pe twero bino kam mede ki rino tal pingo pe ki chak kong lok man me prevention is better than cure ka winyu ni ngur tie ni ruot mone ke mero wolo nego winyu ni ngur mone tie ni ruot mone tika pero lu wuri gi me aneka winyu ni ngur tie lwen kitika yubo ne kom rudi won pe obino kero rudi piny chi waje ni watimu kuman kaka ma yope ke yop kuman machalo won dul mo obino kamino ngol mati bodano so lega ma mega botu watimu gin makiluoni prevention is better than cure pe ko baleo kadonge chak rinyo kalaro gin mo tonno ke chip me agikene amero wajne botu kuman ni an machalo honorable boss me go team pariemo komri chawani iya peti mayom pian wonu dira churi wonu luo an ya dugang madong wonu luo an ya dugang gen madong wonu tika tino ne pat ke lok mano wonu loge nyim lwak ni wamer la tien wa dugang dano ma pol likar mo karangej guber ga ha utimu yorodano so ana mer na waj botu kama leng ne ludiru egini gu yero yet ma poli kom an petian loke eni an lwak mara ludiru egini guber lutela guber politicians gen bene mirni lwak gi ubetie ma pol don ka gen neno latin matitiri lwak tika chwako ne maduong tutwal madong gineno wel dano ma chwako latin matitiri udogo duong loyo wel dano ma chwako gen miyo ludiru dogo nyek wego ludiru doggi beno che ikom an amir correcting angol mone madano tamani utimu yer ludiru era mer won beno nge ludiru yeru tim ludiru yeru tim piene karma ludiru ngune ne utim lwaka dogo duongo makari ka ini mer cher katima addressing dano pe binu buri ludiru cha wajne ni lutino mategi kichet ana mere wonu translating lepe eni kong ile mono we wonu ngeni ki yordano lutino mategi kichet bedong tiga ngware ni kitima addressing achuli yin ngato mo mabene pay pore meti addressing achuli chako chuini machuli ni yin bene de biun ka lok pere tigi chimi chi lutino mategi kichet translate that one in English inen kapeni ki yordano lutela baroma dega ngwen gu wajo loke ki dogi wa videos tie ka unu retrieving go and retrieve videos be nyutu kama leng iwi winyu ki iri kalu diru madon te wa lutino mategi ki chet kumi rumbe ke ngware ni kitima addressing achuli joma pe opore joma pe kwano ero ni yet ka ini gonyo mabe ke le mono lutino mategi ki chet chere gonye nen ka yono payet meno jemini eno time pe nyego mati chwin dar magune lutino matino chalo an gwage ki nyimgi komere chawo dong lwak me ya chuli gi bunyo don an neken o mi nyego maglu don ko chawo yet ikar ma ana bina gammi gi bene el ki tera ma ki cherti
en ke tera ma ke chete an bena bina gamigi chi udog dong kome an wa yama gama man komiri chawani dano ma ene yo yero ma mana jo ma gina yo yero ma mana gen ki kum ki doggi yang gere ki cher court ento court kongola koti kon ki chwale eno la nyaw lenge gi ka ki chwale la nyaw lenge toni gi ki chwale gi ineno cha ma dong police biro ni biro ka mako an ula nyaw lenge ti suit tamani wan poti angene ula nyaw lenge ti suit ti maroka gi biro gi parking way police gine lu choch ni woko Nile TV di bero ula nyaw chako ki nyin Nile ma megani ma ula nyaw lega ni umiru wani kwede wayab nying Nile dog gin ma dit ki ngo ana way kar ne fudi Nile TV ni weng property na chako ki nya tin tiga lwen kedi koma an gera foilu bani kay bini girro but gino mo ki bora kono chente kono property mene bini girro ki bora kada ke chako lwen kedi koma ana foilu bani pol kare jemene gik meri papa an teke temo lwenyi koma ki jemi ma mega jemene gik meri ni papa chino tero ket na puri neno pia gikki gwake to twal pe bed ka robo doga ikom jemi mabene chako ki nyia Nile TV ni ini kwanyo ki koma ma ilega wacher we da homies ka wabedo piny ka ilega ni wayab Nile TV gino wayab Nile ni udok gino mo madit wayab Nile ana way ke ko ini chere tu yaba na yaba Nile TV ko ne mer chere Nile radio ko ne mer chere Nile ngo mede kwede eno an gimoge ken me girru ki koma damma jemine pe nyako nyige ba jemine tum haw pe tamani abuli ko neno ne ubi tum haw ana tigi chwechwin ka ula nyaw lenge dano ma ana recruiting i people power ka winu kidi dano ma ulego ana recruiting any people power joma yam wabiru kedi ka chel gibino ka lweny pa joma pat ikoma lutirra chulu oru ludirra chulu ngolo diro gu yenyo nga gima deke ki bosmik ki chwal gen ki fronting gina ye guchi record wer no dar wengi ni joni ni lumon pa bosmik ko no gen ludirra chulu gina ye chwalo joni wer dong mirigi uchope chente ke miyo madit police ki kome wajo borani gen ki tika dino gi adia metimo gini pien gini donki wajo bot gini donki setting oko ma joma loyo chik Uganda joma loyo chik donku setting oni dago moni matie kinlo lo chik ene umiru ti gini wek peke nen ni gen lo bal ikomotim ko na chuli kejo so dago moni ti Kampala ma en ti kin jom ma loyo chik Uganda kan ke tinyo lo komotim weng ke borre ki setting jimi ko weng ki wajne teka utim ki makole tab ma utim oy police ki detaining opo we ko kari peke mine bon aya ki kenyo urune ki tuku parade utimi court ka ki parade utimi court ki court kuja ki remanding ko lok dong tima ki setting ni teka utim oy court tab lok mir lo ki remanding chot ka ki remanding utim uchero biri igen kuno i prison direct prison kuno dano matie kit gum lutela me kit gum dong giti ka celebrating new team dong cher prison lutela me kit gumba mukene ne dong tika celebrating ma parke eno lutela mukene tie gulu ke dong giti ka celebrating new team dong cher i prison not matika mini gi update ene ulanya lenge toni ma ene ni on chaki luoni urinyo cher kit gum ka choko data mon new team dong dan kit gum ke or la ni rinyo cher kwene ka moy ken ka make gi or lutino ka gu or lutino wobe me cher ka yeto mieno tim i cha mo tim tika lokke daru gi or lutino wobe me yero mienne ka utimu da nyo lwenyo kuno mir ke mak video ne ke cher kere meno data ma gen ber ka collecting siron komere lu dirro ma loy chik
gullo ki la lo chik la wut gi madako ni jalli ki bikelu kuman kumatego oy ko top chwala remand ucher prison mono yop maki yobo weng won dul me actually religious peace initiative uberu mot utiga neno Jimmy wenya nena neno mo kit machal utim bene la kire ni utim bene tiki dano ne neno mo utim boto li pap ki iugwa ki iubo ki kwak magitero utim boto li pap si obedogo gino mo madit ya chuli. And this time ka gino mo chake magwa ya chuli won lo tele me chuli unge gamo ne bora chuli pian Jimmy mapol kar kilo pere di kala chuli chake mamono kete eni alego wenya mabe won lo diro ma wera per reconciliation entro degi o bolo darne ya no mirke mar put en bene pe o miro put mo o miro ni o lweny dong lweny ba kani no malwenyo chake kono no wano kene wati buchya kono wano kene wati kwene nino malwenyo chake dikala chuli udojo awero piloke eni dano pe winyu nino malweny bi chake udojo dikala chuli udira chuli miru yen la gambot kaka chuli yen wuna e lukub mone kachi ada wun lulo chike Uganda ma wun lutiana chuli upongego umiyo tan loge ching ngaromo mapart u setting dana ko niki tim kuman chiki tu bolo na bole prison shot neno ma guru du gola wu chi ubin yang ni setting dana birgin maraj mapelare ubin yang ni lweny maki ki lwenyo la piny lwenya libu raj dikala chuli bi kwe wene dikala chuli bi kwe wene kala kitim makit man meda dikala chuli bi kwe wene wun bene dano wutie utim bene dano ne tie mone lok matam ne lok kedu lu ba mi du gum ana tie an abigak ana foyo winyo doga mono kwena mabor ma mega ba kwena ma mega mi botu wun machalo dul pa chuli religious peace initiative wun alpi ti boru wa bor ko meno mon ka tala mami chingu ka dulu ni yam ke yabu pi konge keno nyu dulu ni yam ke yabu pi rwata ki gamende ke ken ci dong no objectives utum waneno ke kenyu rudi mu kena dong wote wolo gi ke wote nego gi ke mede ke ko gina raj pere lo tieno pa jomo ken ke geng yo gi yope igini weng man yob meneno neni ka ke timo kuman ke tiga timo ne calculatively ke timing total ne ke tim kuman wegi dwe ma apa eni ki dwe ma apa chel mala dillo bo gimero tim approving appointment pa boss meki ngong no boss meki we buch lwenye eni weng ni umiro lutino pa jomo kene pe onong rom lutino wuki wunne kene onong rom ana foyo ang'eyo ni luba pa kweriwa bi winyo bene kowa wunne kene ye ke med romu wunne kene yo nong promotion wan lutino pa jomo kene miru wagak lupego matwala wagak level mapere matwala wa bed gina nyera wu gina yera wu waneno kita tum kere